I'm the answer to your every cry. Solution for the way behind. I bring to you good news. Oh hallelujah, mayibongwe inkosi. Namhla-ke kungulwesibili tilishumi nakune. Anginibingelele pheze nginemukeleke esihlokweni sethu serhapsody yemaqiniso lekungiyo incwadi yokukholwa yawonke amalanga. Sibhalelwa-ke ngumfundisi lomkhulu, umfundisi Chris Oyakhilome, DSc DD. Lamhla sihloko la sipha sona umfundisi sithi indvudvuto yemibhalo. Kanti-ke umbhalo wekuvula siwuthola encwadzini yabaseRoma sahluko se-15 livesi le-4 kufundzeka kanje. Konke kwasendulo lokusembhalweni kwabhalelwa kufundzisa thine, kuze sibe nelithemba lelingumphumela wekubeketela newekucinisela lesikutfola kulowo mbhalo. Ligama leNkosi malibongwe. Nakacala abhala-ke umfundisi uthi uNkulunkulu wasikhathalela kakhulu waze wasinika imibhalo lengcwele kuthi ngiloyo abe nemibhalo locondzene naye. Wayithumela kithi kuze kuthi ngendvudvuto yemibhalo sibe nelithemba. Ligama leNkosi malibongwe. Uthi-ke umfundisi nakachubeka, kungako ngithanda kufundza libhayibheli njalo njalo. Ngisafundza ngitfola kucondziswa, ngemukela kukholwa, ngigcwatshiswa ngelithemba, ngibuka likusasa ngekulangatelela lokukhulu. Akukhatsalekile kwentakani emhlabeni, ngibukela ivi ngco. Liso lami alibuki lokunye ngoba nginelithemba lendvudvuto yemibhalo. Ligama leNkosi malibongwe. Uyachubeka-ke umfundisi uthi libhayibheli kimi selaba yintfo lephilako, livi leliphilako laKristu. Kwenta sibonelo, noma nini nangithi mkhulu longakimi kunaloyo loseveni, angihlephuli livesi nje. Ngilalela livi leliphilako uNkulunkulu langinika lona kule ndlela. Uyati ukuthi asimboni ngemehlo enyama wonke amalanga. Uyakwati kucindzeteleka lesibhekana nako kanye netikhatsi lapho siye sifise khona ukuthi ungathi angavele simbone, kodwa wasinika lesingakwethemba kakhulu, livi lakhe. Mayibongwe inkosi. Uthi-ke umfundisi ufuna uncike evini lakhe ngoba alehluleki. Incwadi ya-Isaya sahluko se-55 ivesi le-11 uthi, linjalo-ke nelivi lami leliphuma emlonyeni wami, lingeke libuye kimi yabayaba, kodwa liyawenda loko lengikuhlosile, liwufeze umgomo walo lengilikhiphele wona. Oh haleluya. Bese incwadzini yaMateyu sahluko se-24 livesi le-35 Inkosi Jesu yathi, lizulu nemhlaba kuyawendlula, kodwa emavi ami wona angeke endlule. Mayibongwe inkosi. Achubeke-ke umfundisi athi lokho kuyakhomba ukuthi livi laNkulunkulu lisisekelo lesethembeke kakhulu. Kude ushona linye livi lelivela kuye, lelike lehluleka noma lelingehluleka, njengoba naJoshua sahluko se-21 livesi le-45 agcizelela ukuthi kude noma esinye sethembiso lesingazange sesifezeke emkhathini wato tonke tethembiso letinhle latenda endlini yaka-Israyeli, tonke tagcwaliseka. Mayibongwe inkosi. Oh haleluya. Ngetulu kwaloko imibhalo ikupha emandla ukuthi tonke timo temphilo utibambe ngenhlakanipho. Nawufunza incwadi yaJoshua wekucala sahluko ilivesi le-8, ufunze ngelihumusho le-Amplified Classic, utakutfola lokho. Kungaleso sizathu sigcizelela kuzindla evini. Konke longaba ngiko emlilweni kutfolakala evini. Hlala evini, phila ngelivi. Oh haleluya. Mayibongwe inkosi. Ngiyacela-ke ukuthi nalamhla sisho umthandazo, nisho emva kwami nithi, babe lothandzekako, ngiyakubonga ngesibusiso sembhalo. Livi lakho leliphilako, lelingiholako, lingiphakamise futhi lingiphe nemandla.
ngendruvuto yemibhalo nginelithemba, ngihamba ngenhlakanipho, ukukholwa kanye nekulangatelela likusasa lelikhadimu lakho. Ngesibinzi, livi lakho lisibane sami semalanga onke, futhi ngiphila ngeliciniso lalo. Egameni la Jesu, amen. Qhubeka nesifundo-ke lamhla utawufunza incwadi yaThimothi wesibili isahluko sesithathu, ufunze ilivesi le-15 nelivesi le-16. Kube incwadi yaJoshua isahluko sokucala livesi le-8 Amplified Classic Version. Ufunze ihlabelelo sahluko se-115. Ufunze livesi le-105 mayibongwe inkosi. Kepha-ke nangabe usebenzisa lihlelo lekufundza libhayibheli ngeminyaka munye, lamhla utawufunza kubaseThesalonika bekucala isahluko sesine, ucala evesini lekucala uyogcina evesini le-18, bese kuba incwadi ya-Isaya isahluko se-59 nesahluko se-60. Kanti-ke nangabe usebenzisa lihlelo lekufundza libhayibheli ngeminyaka lemibili, utawufunza incwadi yaJohane isahluko sesi-5 livesi le-33 uyogcina evesini le-47, bese kuba incwadi yamakhosi yekucala isahluko se-21. Ligama lenkosi malibongwe. Ngiyethemba-ke ukuthi nalamhla nibusiseke kakhulu sisafunda sihloko lesihle nakangaka serhapsodi yamaqiniso. Kude kube lilanga lelitako, inkosi nibusise nibe nelilanga lelihle, amen. Themba ukuthi ubusiseke kakhulu usafunda nathi incwadi yerhapsodi yamaqiniso. Kungakho sikunika leli thuba ukuthi nangabe ufise kwenta Jesu Kristu ukuthi abe inkosi yempilo yakho, ungashona ngomthandazo emva kwami, ukholwe ngenhliziyo yakho yonke uthi, "O Nkosi Nkulunkulu, ngiyakholelwa ngayo yonke inhliziyo yami enkosini Jesu Kristu, indodana yaNkulunkulu lophilako. Ngiyakholwa ukuthi wangifela nekuthi uNkulunkulu wamvusa kulabafile. Ngiyakholwa ukuthi uyaphila lamhla. Ngiyavuma ngemlomo wami ukuthi Jesu Kristu uyinkosi yempilo yami kusukela lamuhla. Ngaye nangeligama lakhe nginekuphila lokuphakathe. Ngidelwe kabusha. Ngiyabonga Nkosi ngekusinzisa impilo yami. Nyalo sengumfana kaNkulunkulu." Haleluya. Nangabe usho lo mthandazo, ngicela ukuhalalisela phindze ngikwemukele emndenini webaKristu. Inkosi ikubusise. Amen.